Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong ka United Democratic Party na Mausenram constituency uba Suli Lingdo udan jingkermen ba kipat ba kathan saw semper kin ai jingkershan pura ya u ha kane ka election MDC ya kini ki kentien ulapan pau hadien ba uladap thep kerteng kum ukertong ka UDP na Mausenram constituency ha office deputy commissioner East Khasils district mentakasi sajan ha ka jingsenran lang u MLA kathan uba Olan Sun Habai kran makinong thok khubor uba Suli uloong ha ka election MLA kidan kumba marshiteng kathan saw semper ki kershan ya ka UDP badmenta ka election MDC kin ai jing kershan palat ya ka marshiteng haba u yakhun hi mau namar ude utrai shnong na pongkung uloong ba uhap bantre shitom namar ki kertong ki bayakhun na Mausenram ki long ki babyang lut Hi, Shri Surendra. I have been elected as the candidate while the seat 12 Mausenram District Council constituency legislative candidate. I will uphold the sovereignty and integrity of India. Sebab Suli, kali ini ada file Malaysian. Kayak kamat yang primental knowledge cepat ba. Kamat juga banyak semua tempat yang ba. Laki pajak itu dengan banjir MDC. Loi ban yang scam nak benta parti, nak benta gari, projek beliau. Kamtam ke parti UDP. Nurim yang kata orang ban kena kusa yang kesik sidel. Kalau kita nurim ngaruh pada pajak itu dengan mengkum MDC. Ke kena kusa yang kerti gedustur. Ya, ki kendau ki siap bat pet ya ki sinong ki thau ya ki hima ki it no bakin long kaji sensar ka ba pet ka piang ka ba khoi bat ka ba long jai jai Ta kerja kon ti ka long baik ba. Lami pra. Ini kan MP election i pra boleh boleh tap supra. UDP ka ang ngar ba. Please ngom no menta na pla rong biang mapi. Pla kon mapi menta ya kini election MC. Ya kata hak election kaper. Nak election MP, election MDC, MLA kaper. Ingin lampau kita mano ban klan. Kesong jing tray jungi. Tingi isu confident baik ba kejeng elek kadon. Badno lampau kejeng elek kadon. Ini sebenarnya kayaknya ka MLA na MP kamtot ba ka UDP. Mentapat pila elek na pi pisang kumna kadon ke jikerman ke UDP. Yang bordar election MLA Ika duna kandidat dan dari expect bamenta kan di MDC yang kapkiu kandidat. Jadi kadon kejeng kermen langin poi sakatong. Itu ki pan tiket lepi ki dang nek lepi ni ki lami gitu coba perlu pan tiket lang betul tiket. Buruk ke pan tiket nangi ki klaim pet naga parti ki kesan teli melon menta bantu klaim parti bantu penjob berom ia kandidat juga parti. Jok, lei de sel kai kamat ban kong go POE ba don kam dunia. Kimat banakong kolong bat tempah, mat benek pusak sua ya kerti dustur. Jong ka kasik sidel yang ta lagi thawan ru ina ban pek kuno ban tempah susu banyada ya kari projek beliau banyada ya ka kendau siap bat ban trei ba nak menta ban pek ha ya kisno ki thau hima ki it bat ta testel. Kerja kon kalau baik bat no bat NPP na bat BBP na kum no semua sendang. Ya kata nganum ong ya kata andre ni confident ba kerja kon nak dei jongi kadon dengan kerman ba kerja job kan. Samsan masa sampai orang i hak election MLA ro kan ba BBP menta pi don kerman ba na sa sampai area tu. Sosun per area kemudian MLA ru siteng naki bot jeng sosun per yang akhirnya ba menta kan kam kiu sisu Cuma Ai ni hakap ba jongka. District council tu kalau biang lut ne kadang lut kaman ban kampanye sisu. Kaliang ki anyi ki ba kat susil kalasna te nak kaliang ka parti UDP hakpor di alam ka district council lagi ya ke isi la sibun ki ang bakila penrung bat menta ki orang kata kan dia bakila pas menta
Te kita ki an ki bala penrung kemudian ini le ban penek pensa. Kemudian bahas isu. Ngai iya ka MLA job ba wala sun. Hakim MDC penyang nak IP nak ikut tahu ikwa himai ban penyang IP na kedai kejing ya menjurlang pet ba ban namanya isu am. Kata ke menjur lang pai ba. Dengar orang menjur pai ba ki pensiau ki ong ba ya le mo pi ong to. Le ngar orang ya le. Mar mo pai ba kuat hap ya le.